ovak. Da, dugo nije bilo videa, da, nismo stigli. Sad mature i to gotova je škola, ali da, nije sad bitno. Na onoj anketi koja je bila, mislim da još uvijek traje, tu ću negdje staviti link, možete glasati za sljedeći video. Za sad najviše glasova ima kako napraviti zvučnik. Sad, ovo nije video kako napraviti zvučnik dok ne skupimo dijelove i dok se ne isprinta to kućište i dok se sve ne spremi, sastavi, šeme, ovo ono, tako da tu ćemo samo u ovom videu ću vam pokazati novi dodatak tehnotraču u vezi serijala Opasnosti električne struje. Tako da, idemo vidjeti. Ok, kao novi dodatak Opasnostima električne struje imamo ovo čudo. Da. Znači, ovo je transformator iz mikrovalne. Pretvara 230 V, to jest, ulaz mu je 230 V, 50 Hz obične strojezvučnice. Može bacati van do 2500 V, što je jako puno. I to ćemo vidjeti u sljedećim videima. Sad, primar, sekundar, neki od vas znaju kako funkcionira transformator. Koji ne znaju, kratko ću objasniti. Znači, na primarnu zavojnicu ide obično iz utičnice i sad između primara i sekundara nema niš, ali su oni okruženi ovim metalnim pločicama okolo i uglavnom ovisi koliko je debela žica na primaru i sekundaru i koliko ima namotaja, toliko će voltaža se dići ili spustiti. Ako stavimo na sekundar 230 V, voltaža će se ovdje spustiti i to dosta. Ako stavimo na primar 230 V, na sekundaru dobimo van preko 2500 V, tako da da. A ako se malo poigramo sa sekundarom i maknemo ovu tanku žicu koja ima puno i stavimo debelu žicu unutra, onda dobimo normalnih nekakvih oko 100-tinjak volti, ali dobimo van jako puno ampera. I to ćemo se igrati s ovim transformatorom, vidjet ćemo šta sve možemo. Ovaj transformator je jako težak, ima oko 6,5 kg, tako da igrat ćemo se s njim. To će biti zabavno. Uglavnom da, to je to. Hvala na gledanju, like, share, subscribe. Ovako, u ovom videu ako vam se svidi ova pjesma koja ide u pozadini, to je jedan moj dobri prijatelj napravio. Uglavnom ima kanal se zove Otpad, bit će dolje link u descriptionu, ovdje provjeriti, kanal je dobar, imaju za sad samo 2 pjesme, ali su pjesme stvarno dobro repaju. Tako da, provjerite njegov kanal, poslušajte te pjesme, dajte mu subscribe ako vam se sviđaju. I da, to je više manje to, vidimo u sljedećoj epizodi, to je sljedećem videu, like, share, subscribe, to znate, to sad nije bitno. I da, imamo Patreon, odite na Patreon, ako vam se sviđa naš content, možete nas podržati u tome, da imamo bolju opremu, bolje videe, tako da ništa, vidimo se.